Ikaze kuri wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu ndetse n'amakuru atandukanye tukugezaho. Ngushimira ko wakanze subscribe ndetse nawe utarayikanda wabikora nonaha kugira ngo amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugeraho uwo mwanya tukibishyiraho, cyangwa se ube uwa mbere ku makuru yacu. Hanyuma rero muri aka kanya Guverinoma y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame amaze gutangaza amagambo akomeye, cyangwa se uko yakiriye icyemezo cyo kuba urukiko rwategetse ko Felicien Kabuga arekurwa. Uyu munsi nibwo mu masaha y'urukerera cyangwa se mu masaha ya mu gitondo nibwo inkuru yabaye kimomo ku rukiko rw'ubujurire rwashyiriweho imirimo y'insigarira y'urwahoze ari urukiko rwa Arusha, rwategetse ko urubanza ruregwamo Kabuga Felicien ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi ruhagarikwa igihe kitazwi, kuko afite ibibazo by'uburwayi bwo kwibagirwa, rwanga ubundi buryo bwari gutuma aburanishwa. Umwanzuro w'urukiko utegeka ko iburanisha riba rihagaritswe mu gihe kitazwi, ndetse ko umwanzuro w'urukiko utegeka ko iburanishwa riba rihagaritswe mu gihe kitazwi, ndetse ko hagomba gukorwa igenzura rijya mu mizi rikareba n'impamvu zituma Kabuga aguma muri gereza. Muri Kamena abacamanza ba ruriya rukiko bari bavuze ko Kabuga adafite ubushobozi bwo kuburana, bavuga ko hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa ku buryo iburanisha rikomeza. Abashinjacyaha bo bari banze uwo mwanzuro, bavuga ko utabuboneye hashingiwe ku buremere bw'ibyo ashinjwa. Icyo gihe urukiko rwavuze ko nubwo bimeze bityo bishoboka ko Kabuga atazanamera neza mu gihe kiri imbere, ahubwo ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Byaje gutuma inteko iburanisha ishyiraho itsinda ry'abaganga bagomba gukora raporo ku buzima bwe buri byumweru bibiri, hanashyirwaho impuguke 3 zamusuzumye mu buryo bwimbitse. N'isuzuma ryerekanye ko Kabuga afite intege nke mu mubiri no mu bwonko, ku buryo atagifite ubushobozi bwo gutekereza neza no kwibuka ibintu byose, gukurikirana ibivugwa no gusubiza neza, ku buryo bibangamiye imigendekere myiza y'urubanza. Ubushinjacyaha bwari bwavuze ko hakorwa ibishoboka byose ngo urubanza rukomeze mu nyungu z'ubutabera, mu gihe abamwunganira bavugaga ko Kabuga adafite ubushobozi bwo kuburana, ku buryo gukomeza urubanza byaba bibangamiye uburenganzira bwe bw'ibanze. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rushingiye ku mahame ashyiraho ruriya rukiko kugira ngo ruriya rubanza rukomeze adahari, kuko adafite ubuzima buzima, ari ukumubuza uburenganzira bwo kuburanishwa ahari imbona nkubone nk'uko biteganywa n'amategeko. Naho rwahereye rwanzura ko umwanzuro w'uko urubanza rwakomeza adahagarariwe ubuhagaritswe. Urukiko rwavuze ko mu gufata uriya mwanzuro wo kuba rusubitse iburanisha rwazirikanye ibiri mu nyungu rusange mu gukurikirana abantu bakekwaho ibyaha bikomeye byo guhonyura amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, ariko runita ku burenganzira bw'ibanze bw'ukekwa. Urukiko rwavuze ko iri hame ryo kureba impande zombi rigomba kugerwaho bijyanye n'umurongo ushyiraho amahame y'uru rwego. Rwanavuze ko ruzirikana ko abakorewe ibyaha na Kabuga bamaze igihe kinini bategereje ko ubutabera butangwa, ko kuba urubanza rudashobora kurangira kubera ubuzima bwa Kabuga ari ibintu bidashimishije. Gusa ruvuga ko ubutabera bushobora gutangwa mu gihe habayeho imanza ziciye mu mucyo, hubahirizwa amahame y'ukekwa nk'uko biri muri stati ya ruriya rukiko. Iyo rero yari inkuru yaramutse ivugwa hirya no hino mu Rwanda, ariko nyuma y'iyi nkuru rero
mu masaha y'igicamunsi umuvugizi wa guverinema Yolande amaze gutangaza ko umwanzuro wa ruriya rukiko wo guhagarika kuburanisha Kabuga Felicien ubabaje kubagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, gusa ko u Rwanda rububaha. Abacamanza b'urukiko rw'ubujurire kuwa mbere banzuye ko urubanza rwa Kabuga ruhagarikwa igihe kitazwi kandi hagatangira gusuzuma umwanzuro umugumisha muri gereza ku buryo yarekurwa. Muri Kamena abacamanza ba ruriya rukiko bari bavuze ko Kabuga adafite ubushobozi bwo kuburana nk'uko twabivuze, bavuga ko hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa ku buryo iburanisha rikomeza. Abashinjacyaha bo bari banze uwo mwanzuro, bavuga ko utabuboneye hashingiwe ku buremere bw'ibyo ashinjwa. Isuzuma ry'ubuzima ryakorewe Kabuga ryagaragaje ko afite intege nke mu mubiri no mu bwonko ku buryo atagifite ubushobozi bwo gutekereza neza no kwibuka ibintu byose, gukurikirana ibivugwa no gusubiza neza ku buryo bibangamiye imigendekere myiza ya ruriya rubanza. Urukiko rw'ubujurire rero rwavuze ko rushingiye ku mahame ashyiraho ruriya rukiko kugira ngo urubanza rukomeze adahari kuko adafite ubuzima buzima, ari ukumubuza uburenganzira bwe bwo kuburanishwa ahari imbona nkubone nk'uko biteganywa n'amategeko. Akaba ari aho rwahereye rwanzura ko urubanza rwakomeza adahagarariwe, rwanzura ko umwanzuro uvuga ko urubanza rwakomeza adahagarariwe uba uhagaritswe. Nyuma y'ibyo rero umuvugizi wa guverinema w'u Rwanda Yolande amaze gutangaza ko u Rwanda rwubaha uriya mwanzuro nubwo ubabaje ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ati u Rwanda rwubaha umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ubujurire wo kuba ruhagaritse iby'igihe kitazwi kuburanisha urubanza rwa Kabuga Felicien, gusa ntibishimishije kubazize n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Gusa nanone Kabuga aracyari umuntu ukekwaho ibyaha bikomeye. Imyaka isaga 3 niyo yarishize atawe muri yombi, akaba yarafatiwe mu Bufaransa ku itariki 16 Gicurasi 2022. Raporo yakozwe muri Kamena muri 2022 igaragaza ko uyu mugabo afite indwara zinyuranye z'umutima n'ibihaha ndetse nituma amagufwa yoroha cyane ku buryo yangirika vuba. Muri Nzeri muri uriya mwaka nibwo Kabuga wari umwe mu banyemari bakomeye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi yatangiye kuburanishwa mu mizi irahe mu Buholandi aho afungiye. Kabuga ashinjwa ibyaha birimo icyaha cya jenoside, guhamagarira abantu mu buryo butaziguye kandi mu ruhame gukora jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, itsembatsemba, itoteza n'ubwicanyi nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu rwego rwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ngayo nguko rero u Rwanda rumaze gutangaza ko rwubashye umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ubujurire nubwo ari umwanzuro ubabaje by'umwihariko ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi.